dongeng kisah kawi karo Sayuda. Si Sayuda karo si Saidi. Anak apa mama? Bapak ke Arab usaha di Jakarta senang menang baik ya. Mangga urang ngosanggakeun sok. Waduh, tuh kalau rasain nona mana kula dongeng si Saida karo si Saidi. Si Saida karo si Saidi ning omah bae. Aduh, la 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 la. Aduh, baru rasaino. Kula jaluk tolong sapa. Kula jalan tolong sapa si Saida karo si Saidi. Kula milani ngabok kualon arane Maimunah. La 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 la. Aduh, Saida, Ada apa mama? kula wetenge ngali pengen mangan lah kasih gai mah. Tongon di anak lagi memetak di minum. Pengen mangan mah tongon di Dong, apa Mama Ratna? Mama Ratna gawakan martabak. Ampun palura. Aduh. Bapak hajat nih, bapak hajat kemarin aku. Bapak Serkawi wis ora kerunya di kanan ke. Saida Anak kulane wis ora tahan Klemen disiksa bae ning ngembok walon. Kula ora digawe mangan wis seminggu. Ngomongin bae sadelano. Premen lamun bakwalon kita. Tengah iki sekule wis langka wis dipangan ning
Teh Saidah karo si Saeni. Bisa ini Aduh, abrak ada bager. Sing mau pulang aja lu, orang dikai-kai baik. Aduh, di Pamanor Saleh ku Pamanor kula Saleh. lewatan wis ngali. Aduh, abrak. Dia ada di gunung, abrak ada bager. Nyosor tina para tepaan. Wong eta sedoyan doyan doyan gemoyu. Yen aku nemel kucing kurus mati di papane kayu jati. Badan kurus bukan muda kurang makan. Si jangan tuati ari wayang leong kembang jambe ditinggal-tinggal keteng. Aja teman agung teman kabeh lakasinya yen etana balik molon siwas edan durung kelakon. Aja nangis ya nangis ilang ayone. Apa kawat apa paling aduh di bareng kodoy lawan dawa di saku. Apa niat apa beli